Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiestas and Tensidor Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata. Ti programa nga napauluan, Lakip, Di Napalabas. Chong, kiss. Manong nemi, di ka agikis ko na kat inapot na tingiwat ko. Naggulgulagulak manong nemi kabayatan, ngap aprusan na, ag-agkan na, manong nemi titingid ko. Nga makaangutak itinasangir. Ti agsyuman kanyak nga ni Chong Ignas manong nemi. Juan. Kaya't nagkaramisen, awan ngamin ni nanang tadda na panan na, kaedakmet ti adjek nga ni John ti kunak, manong naming awam meten, naggulgulagulak manong, yung karigatak ti limaman. Saan kuna ti panunod ko, manong naming tapno ni kasta, kata makaliklikak iti pagkad, nga kaya't nga ramidan teksyuman kanyak, nga hindi pa ilang manong nemi kat madmadlaw ko ang kurso na kanya. Manong nemi tinaramid ko, kinagat ko, didakulap na ng mga aput iti, ngiwat ko. Aray! Bimangunak manong nemi kalpasan na rimuwarak iti kalapaw mi. Nagkamangak iti karuba mi manong nemi nagtugtugtugak. Hindi adi mangilukat. Kaya Marina, panak ko ma. Sobre ka. Tapay, labas mo sa makangga. Tiagsyuman kanya, tata. Kahit nakaramisan, ay, pauna yung magdetan nga Ignas. Nagparignamat ka na kami deta. Tapos nalapsat ka, nagrador ka di high school. Kahit nakaramisan, dahil nagsyuman ka. Naglokon. Laban na nga nanang mo. Oo, ang tata. Lapanan na. Napanan na. Dito ka pa ilang arod. Taurayan ta nga sumangpet tinanang mo. Lagloko na itan nga Ignas. Anyang orti panggap mo ita. Kas pagari ka lang. Ikapitan ko. Ipakamok. Kini kapitan. Kas tangan tagas nga. Panggap na kanya. Dito nga aksyoman kanya. Alawan lagat no. Tama talaga tirandang balasang. Bukat mangunay. Imbag man ta. Inananom. Kinagat ko tila kulap na nga nakapot iti. Iniwat ko tata. Gusto tayo ni nanang mo. Ay, Krisig! Dumakas ka din ako. Yan ito inaon ng anak mo. Apang dakat to, Krisig. Manong naimimbagak ka ni nanang. Kahit mo saway. Nanang. Hindi pa ilang madmadlaw ko. Nadatakas ka paggap na kanya. Lumaykan. Lumaykan ta. Nagsalita ka nito. Kini Ignas, itong bigat. Apa yung itong bigat pa ilang nanang. Baka nung nakaturugan. Singar nang. Sige tata, ang gamit. Alawain. Lagananad ka, balasan ka. Ay sus, nakasaysayang tinaranyag masakbayam. Kasanulaan. At si gamit Krising. Sapul nga salak ni Gabam na ito yung inaunang anak mo. Iti mo na anak mo, kinabalom. Protektaram. Kung tata, kinagaman akmat ka na kayo. Sige anak, umaykan. Agawid tan dito balay. Tingkay nang ikan, papagayam ket may salay nga paset. Deto'y lagip tinapalabas, di pagayam tayo nga Marina, iti probinsya, iti Cagayan. Ngayon ta pinauluan iti no agarapaap ka. No agarapaap ka, anya ti rumpeng aramidan. Tunuyam data nga napaap. Ikasanun adut tubeng. Akit liklikam di tubeng. Kasla siguro dato'y panangayat nga panangramos. Dati aksyoman kini Marina. Dahil tati may sa nga tubeng. Ayan, karadrador na kalong ti high school. Kalpasan na. Ramsenan dato'y aksyoman kang kuana.
Kasanong tong arati mas arapaap nan. Kasanong arati magunod na di arapaap nan. Kastang to mapamutan na ramusan dato aksyoman kang kuana. Papagaya may padaanan nyo tintay panangituloy apanang basa dato ababa nga lagip tinapalabas ni Marina iti probinsya ti Cagayan nga daytoy ti may ika-upat may kupatuan na nga hintay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the fourth week. Anong fourth week? Ang tatapay lang ti first week ini bulan ti June. Kamsat kabuta June 4 pala ita. Ayan. June 4, kablawan tayo man, nagkitak birthday ta nga aldaw, June 4, ayan. Kablawan tayo ni Nena Kakal, dita Hawaii, happy birthday na Nena Kakal. Kastamat tayo kay ni Comadre Ansis Melchor Manuel, dita Barangay 23, Lawag City, asidag ti GSIS building. Kastamat tayo at happy birthday kay Kakoro Doronio, dita Toronto, Canada. Di kiti madaman, ngagbibuya kanya kita, ito page di paring Ray, paki-like, paki-share, kung saan ka pa yung saan kayo pa nga nag-follow iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencial Award paki-follow please tapno di kas tagat sumrek ita notification nyo dagiti live ken anya mga may popost dito page no kasta nga adari kiti mabarong kay mabuya okay ba? Okay na okay. Kahit papagaya may intimandanggan dato'y panagyaman ken panangawis kada kita amin nagbibuya iti panagsurat dati lagi iti napalabas dati 5th grand panelist tayo na interview tayo di Kalman ket in my studio na interview tayo di Kalman iti live tayo ti lagi ken in my studio tayo tapno maituloy nga may interview kahit nakalaling agsaw ni Kako may isang college teacher in English sa DJ Ilocosur Community School iti Ilocos Itabigan City dinggan tayo ni Kako. Congratulations! Iti 5th grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award awan sa balinusan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay aka Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman, ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan, awisan kayo ti panagsurat yo, tapno mapadasan nyo met ti mangabak, kuna nang isong awisan kayo nga rod, nga agsurat. Ora adta ka dito abroad, no kayat mo nga no napindas na tapakasaritaam kayat mo mailagip ti napalabas kontakan naklaeng tsak ti mga interview ka aya ado di kitay kayat ko kumangem tsak mat kaya nga aramidan muna ta so nga may kayat tsak ti mga interview ka ta kayo once again happy birthday kang kanen Kakal dito Hawaii happy birthday yan madamag nga gi-share kapsat no takay nga agbuiboya kat saan nyo pa na-share paki-share dito programa tayo. Ya. Kaya napimpinas matlang yung kahit tumatlang buyaan, nabasaan, uno dinggan, into no aldaw, 12:30, aging ka na ti alas 2, iti lagip ti napalabas, dito Action Radio, DCJC Lawag. Okay ba? Madamak nga share pa lang. Basta kumamat teramidan nyo. Okay, ito na. Fight. Okay. Kadagiti taga Hawaii, dinggan tayo dito ba sa kadagiti sponsors tayo, kapsat, dato Yum Letson. Eto na, pakinggan natin. Naglukatan ti Yum Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number
808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo, iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento, nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab, Letson Belly, nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yum 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 Letson, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the number 1 Crispy Pata in Hawaii. Ablaw naman ni Mr. Aurelio Fiesta, ang kanawin ng mga subsuportar, kada ti page, programa, lagip tinapalabas ni Paring Ray. Erlinda Panderosete, madaman ngagbibuya kanya kita, hasta matakin Erlinda Stabilio. Thank you, ti Parangisyerio. Yeah, thank you ko na kayo. Aming asangapada. Hindi nga natin ituloy nga ibasa ti ababa, nga panakaibasa ti lagip tinapalabas ni Marina, iti probinsya ti Cagayan, nga pinauluan tayo iti no agarapap ka. Okay? Kahit ingkay tumadladenggan, buyaen, ti panakaibasa na into no Aldao, 12:30 hanggat alas 2, iti programa tayo nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag. Ituloy tayo nga basa, ti pagkasalitaan ni Marina. Adak pala iti elementarya, iti maulilak, iti ama, iti papanakatay, iti tatang babaen iti aksidente. Ilagraduar ko ni elementarya, isumot manen iti panakiasawa ni nanang. Nasingpet pala iti ni Chong Ignas manong. Ngem iti kuhan. Nagbalimutan nga bartikero manong. Ibagak iti kininanang nga isinanan. Ngem nukasta nga ibaga ni nanang apapanawon na isunang agsinadan isumot man idin di panagsingsingpet ni Chong Ignas. Kalakit na siya at mga iti ba nagbasak ti high school manong nemi nadaanak idin ti duwa nga kabsat. Kabsat iti ina. Naputot ni Chong Ignas manong. Makita ti panakabukaw o no panakasukog ti apagik iti panagbalasitan ko iti panagbalasan ko saan nga maliklikan manong nemi nga aduli kita grukbab iti kinapintas ng ikot ako. Ay, Marila. Ay, nanang. Pumimpintas kabayatan nga bumabalasan ka. Aganan kalaeng iti aksyoman kang ka. Nana, ado nga min ti kakastahan. No napintas da jay syuman, agkursunada jay aksyoman. Nang ronakit na ilit lang ti balayaw, o sakit ti makuna kwarto yo. Hambong nga ilak ti kwarto pagturuga mga manasirkan na kataksyoman kang ka. Yan siyang kang aming aksyosyot akas na balasang ko. Makapasulisog ka ba nga may? Kansa mo nga pagpakita tapuon tabarokong mo kat mangrugi nga matubay ka. Madlaw kumad ka talaga manunay nga darigiti kundaway nga masukalak na siyakti matmatan ni Chong. Adak idi ni 4th year high school manunay idi tadada nga lumampalapsatan. Idi tag-propose ni Mario manunay Wala talay bagbagam Mario. Amom, Marina, hindi pa ilang agkursunada kang ka. Iso sakbay nga maun na anak nila kay Ignas. Ibaga akong kang katay labi. Ala,
Ano nga maunaan? Imposible nga awan, di ba panagkurso na detect human ken ka. So nga gananan ka. Marina, do kayo nga kuna ti kasta. Diyan ka kami nagsushoot na da ka di balayo. Nagwas na ka, nagpinas na legs mo. Sa nakapimpinasan, di pa nakatubay, tabarukom mo. Sino kumatisang masuliso? Nagaroon na nabartek. Tiag human ken ka. Gaman na kita dahita nga balag mo, Mario. Nga maumpay na kanya tiyayat-ayat. Adarapap ko. Sino nga man titaon nga awan arapap na? Ket no agarapaap ka, masapol ako udem. Liklikam di kita manglapad iti dayta nga arapaap. Tama. Maysan nila kay Ignas nga manglapad arapap mo. Iso nga liklikam dayta nga Ignas. Manong nemi sakbay na naggraduarak. Awan ni nanang manong nemi. Tada na pananakit medyo mabayag ket rabii. Nakaturo ken di kiti tuwakapsat ko manong nemi. Hindi maturo kakmeten. Hindi pagamom ta adamarik nga nakakirkirsang nga ititengit. Di kagikis. Manong nemi, nasanger, nadagsan na pigsa. Iso da ito yung tikabot-buteng ko mapasamak ko na. Diag siyuman kanya, kanatiyong Ignas manong nemi, tibayat amang rames kanya. At darapap ko, kat no agarapapak, kayat ko nga tunuyan, araming ti amin nga lumaban kadag itilapad. Tunagbalagi dito nga siyuman kanya, batungpal nga sa tirapap ko. So nga tinaramid ko manong nemi, kinagat ko, tinakulap na, anay ko, anay, nagtakan. Nagkamangak manong nemi, iti karubami kat pinastrik na, ng istorya, tinapasama. Kaya pwede pa laing pagsasaritaan ng chismusa. Pagpipinustahan tayo kunada, ay mga numabiktima, dahil nga marina, biktima in teksyo maging kuwara, pindas nga raw, kastakat nga istorya. Inoremi ni nanang manong nemi aking ganag-awit kami. Maturog maten, ti anak ti Diablo nga lakay Ignas. Iso nga kinasarita ni nanang iti kabigatan na imay masadag kanya pagpadispensar. Saan ko doon ngulitan balasang ko pasensyakan na barte ka kami. Kinunaan. Nagradwara kiti high school manong nemi ketni. Pinaalaan nak ni Chong Ignas. Ni Chong mo, tinagkastos ka na gito. Nagamanak kang kuhanan nanan. Kita yung kaiba, itayan na. Kaipagsatig gaman. Chong, ay, congratulations sa walasan ko. Naggraduar kan ti high school, kita college kanton. Thank you, dating dahil tinaggastos iti panagpaalak. Agad ara may nagtayta agapata napatag ka kanyak, Marina. Kahit ka pagbasahin. Abom ka di ka, kimintas ti trabaho ko, ngayon matut sweldo, gimageta. Sut lang alak ka na gito. Kahit no kaya't mo tagbasa, pagamlahan ta, yung gag-enroll sa dito gagaraw. Itid ko amin nga masapul mo. Agyaman nagtiyong, kas agsyuman ken ka, kas pan nakaamam. Da kami kininanang mo ti mga sakad iti masakbayam. Tano, kapag-graduar kan dun kadadantang trabaho, syempre, matulungan tumaten di kiti kakabsat mo. Katne, agtalon ton di kiti kakabsat mo, tadandan nagpas ngayon ninanang mo. Nasdawak ta bigla, manong nemi, nga nagbaling na siya at ni Chong Ignas. Arona manong nemi, idi, awan man ni nanang nga maalal daw saan nga nabarte kisuna. Hinayaban na. Marina, ay, Chong, nakatutek sarita ta. Nabi ka ti Chong? Ikang ka, kwartam, dati o. Ha? Talo nga saglili magasot? Tegatang mo ting aromatem. Ingkag shopping.
Gatang mo ka sa pulam, tapno. Punuin ka dito gagarot, dito pagkatanga mo. Pambarang magkita, no, manuti gastusan. Iti may isang semestre. Anamin ti kahit mga kurso. Accountancy, chong. Gawin. Itad ko amin na sa pulam. Pagbasaan ka. Ape, chong. Obligasyon. Napatag ka kanyang Marina. Chong. Bastos ka nga talaga. Yung baga may di mo ulitin. Aldo pay. Marina. Tulungan ka. Edad ko amin na sa pula, ngagbasa. Basta laki di. O, Rick, kung tarang ka eh. Di takang manlaing, kunak malano awanin, tidaka sa panggip mo kanya. Manong nimi, Jack na pupuutan nga nakapanag iti balay da Mario. Oh, Marina, sumara ka. Dalagi di problema. Mario, kaskas din nga, ada panggap, daka sa panggap, tagsyumang kanya. Kung nanakit din, itad na amin na masapsapul kong agbasa, dito gagalaw, basta itad mo kayat na kayang kasta. Kung naktupay ngamin, iso nga on na akman laeng ni Ignas. Uy, Mario! Nagloko ka, may saka pa eh. Nagkaribal ka mga rod ka, nag-human ka. I love you, Marina. Sino kayat mo? Ignas Suno Mario. Nung lakay Ignas, sa mo matungpal tarapa mo. Siya kun. Tegkang ka iti kwarta nga aramatem mga apan sa jalawag. Agsapul ka iti trabaho. Kanuan yaman ti pagkurkurangan, ti sweldom. Irapin mo tagbasa, siyak timang ten. Ada na pinas sa pagtrabaho. Agganak iti farm, nga kukot ti Chinese. Napinaman pintas ti sweldo. Mario, sika ka di ka talaga ti makatulong kanya. Siyak daramaten ni Apo Diyos. Tapno matulungan ka. Nga mangkunod ti tarapap mo. No garapap ka, liklikam na kitilapid. Liklikam nila kaignas. Gamanak Mario. O ana, mayad ka? Sige. Uy, Mario. Kung man nung nakapagbasahin na, at pagpata ka lang, kinakaignas. Di kita lips mo lang. Kunakmat. Kung udag to ti amin into no, na ito din ka panawin. Sige. Ikang katikwarta mo na gasto sa mga mapansa dilawag. Okay? Talaga? Oo. Nga awan ti supapak na hanak pala agur orit supapak na ita. Ti arapap mo, arapap kumaten. No agarapap ta, agdanggay ta. Nagyaman ak Mario. Kahit na si kamang nga talaga tinaikari nga para kanya. Magunod mo to, ti amin-amin. Di na kayo di palubusan ni nanang manong naming imimbag akang kuha nga kayat ko nga liklikan ti asawan. Dimtay nga titilawag manong naming iti karinderya nga asadik ti terminal ti bus dito'y akon nga nagsaludsud. Nana, di la kasapulan ti kadkadwayo, servidora? Kasano nga naman nga masapul mo? Dahil saludsudak na. Jack ni Marina, gapok dya kagayan. Kahit ko trabaho, tairapin ko tagbasa. Kahit ko ang tulungan ti bagik, kabutang. Anda ngamin arapahap ko. Apoy. No agarapahap ka, balasan ko. Tunuyam. Paggrigatam. Tanaimas nga gunuden ti balegi. No, naggrigatam. Hangam ako na nga balagi, anyaman na balagi, no saan mo nga naglasatan ti ado nga rigat. Ala, sumurik ka, agyang ka dito. Ha? Agyaman nana. Nanagyaman. Adamat ka anakan na nga padak na servidora manon naming adamat arapaap na. Amon, adon tinatultulungan ni Aunt Isabel. Hagunana, no agarapaap ka, no adda arapaap mo, no agarapaap ka, tunuyam mo na. So nga siya, nakurapi kam lang, pido kam nga kakapsat, kat siya may katlo.
Nag-asawa di kiti mununan. Tsak la siguro dadarapap na kada kami nagkakapsat. So, imayag dito, Auntie Isabel. Nukasta, duwata. Nagtrabaho ta dito, sa tayo na pagtagbasa. Una, saan ngumanay ti sweldo ta? Adamang tulong kanya. Boyfriend ko, di kagayan. Basta, the boyfriend mo? Dan. Di matmang tulong kanya, siyempre. Di kitimat lang parents ko, ha? Ako nakadakwada, basta nagtrabaho akit, noon naman ti pagkurangak, dakit imang ted. Uwan ko na naman. Sige nga ron, agpadad na ti kurso, agpadad na ti oras. Agring tayo agsapa, agtrabaho ta, sa tabangan nagbasa, malpas ti klase ti malam, agsublita ti karinderya. Uwan, kasta na rabidad na. Kitsape ko nga, tamatunoy ta tarapahap na. Kasta nga ron, tinimasamak manong nemi, adungarigat, anos, agsusurat akmat, siyempre, di kagayan, para kininanang, kastamatang kini Mario, nga boyfriend ko. Kagangin di agbakasyonak manong nemi, siyempre, naipapanti iliw ko kininanang, kastamatang di kakapsat ko ti ina, aging ka, nga, nagdinanon kami kini Mario timbaga nga papanami kat inarakop na kiloko. Mario! Nakapimpintas ka, Marina. Nakaibimas di kiti lips mo. Mario, wag mo na. Nadarapap ko, Mario. Baka matunday, baka agsikugak. No. Tunoy ang tanga doa darapap ta. Adamat arapap ko. Arapap ko nga si katagbaling nasawak. Siya ti makagunod ti amin mo imbes nga ni Ignas. Mario, Mario. Jack pagarupen nga kadaiding nga aldaw manon nemi itinasapa apa nang ipaay kon ti amin ko kini Mario. Sa bagay manong saan nga makalaped ko na agsipud ta napudno ti panagayat na ken panagayat ko anong nemi sat gapo nang impaay ko ken kuha na ti amin. Mario, Marina, Mario. Imbaglagi din taon tilaped manong nemi ta makasta nga bakasyon at mapasamak lata mapasamak ipanakaip ti ilit tunggal may sa kana kami. Naging ka nagturpusak nerwar ko, ti board ko, kat nagtrabaho ak dito ilimi manong nemi. Nadaan maten ni Mario ti kabukbukodan na mini farm. Adot na surusuro na, iti nagtrabahuan na, kaya iti mismo ginatang na mini farm sa Jai, iti nang ipatakdaran mi ti balay mi. Nagkalaysa kami, manong nemi kat nadaan kami iti talungan nak. Ninanang napigsapay laeng na tumultulong iti farm, di kakapsat ko iti ina, manong nemi tinulungan mi ida, kaya nagpapada damat nga nagturpus ana siya at iti panakaibangon ti pamilyada. Di agsyuman kanyak nga ni Lakay Ignas na tayo iti kabigsa ti COVID man. Dito nga ron ti pagkasalita. Kaya thank you tilaing mo nga nangibasa kat sapay kuma. Tadamat na ibatik nga adal, liliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadigay ti padak nga nagdengag ken nagbuya, more power to your program. To'y agyaman nga pagaya mo, Marina, iti probinsya ti Cagayan. Thank you, Marina. Thank you, Harig Nagbuya. Kas na ko nakitahin na pimpinas madlaeng no into no aldaw, 12:30 king kanat alas 2, nga ingkay buyaen nga nananay datoy pakasalitaan ni Marina. Thank you, Harig Nagbuya. Kas kani Erlinda Pantirosete, ni John Jacob Bagawisan, agramatan kani Erlinda Estabilio, kenda dumapay nga nagbuya. Thank you, Harig. Padaanan nyo. Inton madamdamalaeng kada kikita tayo tumanan para iti Dear Manong Nemi nga programa tayo. Dito iti Dear Manong Nemi nga page. Thank you for watching.